Kajing play na kakitab isya na tulpa. Kalanang kabahnyong katkot sipaw hadu kasaw. Sa sisiyan utray ulakran hawahas. Depan kadak na utray ublay jong pi. Ay kata kanjaliw kat kanyamra na kan kanjang kat kasunbanan. Hanrew ahas ulapay kitien. Ngan ampan bat nganam tenju ya utray. Hang tau isaya ulaang. Dosa skor menta ko yeng udabin. Pinpat nya ban pinsalia ye kibrio. Hato pinsalia sia ublay jongaru. Te utray hi unsa ay kadak ya pi. Kadai kane. Kawai kate sati kan sapun. Bat kan sakay ukun. Kasakot kertang ye u Emmanuel. Kaktian jong utray. Kajing pule naga gospel bakhoj kat kumu Lukas. Kalanong kabanengkong kat khot arpun rew hado lai pupra. Hau benai bahan rew jong kajing pun ke Elizabeth. Ubleu lapai wa angel Gabriel syakasnong ha Galilei kabakerteng Nazaret. Ularak o kubor syakaway katay suti. Kabete ketien berway brew bakerteng Joseph nakajaj David. Kakerteng kata kasambla kalalong Maria. Utaw angel ulawan saka bad ulaong. Kublay kabadap dagajingay ay. Utray udon bad pi nakarku karpang pi napadeng kikentay baro. Maria kalakuslay jumut yakata kubor u angel markalalengo. Kamut ayu kata kacing kublay jumu. Wangel ulaong haka ko Maria worship ting nabaw blay ulakmi jepi. Pinsa pun kon bat pinsa kai kon bat pinsa ay kerteng Jisu yu. Unsalong bakraw bat enkod ukon jong bakli tam. Utray ublay un ay haung yakakets David ukpa jumu. Unsalong siem halor ka yeng Jacob si junam at kahima jungu kanam kursyo. Maria kalawang hau angel halong katay suti kuno ken kane kala banlong. Utaw angel ula jubab umensim bakoy unsaher halor jung pi at kabor jung bakli tam kan saka sarngiw ya pi. Na kane kadaw yaw taba enkha na pi enkod ukon ublay. Hakmi kakor jumpi ka Elizabeth ya kabalanyo kabalengki menta kalapun nyo kon sinrang na Henry ubnay watla kalatemen namar omdon ay kabaw blay umla banle Maria kalapay kitien ngalong kasyakri utray ay kan urlong hanga katkum mapi laong markum ta wangel ula lekno. Ka gospel jung utray.